Mama Kwaba, Miss also subscribe, comment, like video, ya fee, and notification icon, so I'll be uploading. Oh dear, so and they didn't come a cry, okay, can you about community said the album. The Visa City free Councillor Charlotte Uju. Na ye free more woman babisi ubini missing the waka the actual Dr. Ojabani ababi we binim and so ene the tagapa na emoding and also Floris binim aba wantin the kasa de afan ho and some miensa ana ene ye babi di ho komo na ye sha se de na ye sha se the free Councillor Charlotte Uju and ni kunu our giant sense ma and on social media obia eka ho asempi ene de ba ye de ne de ma ye sa practice asede enya ma and what paso into the asset them and walk a be. Ubia a candidate, a bichum say, Osha Charlotte said, Miss Bicasana, no corner crossing Kunukas umwade ampa, a bin switch you say, a be a bear man and you may be a warrior, or pursue jai counseling tea, or pursue ya far ways and municipal now or the pushing away. A big quachum say, Prophet Solomon Uju or Trimpina. Ebi kwa chemi se wonne ubi hihye ho no mo ha names na sa say pop mako de akire de bi piom bebe bia no ba be ka ho asem ne nipa bako a tena no aba beto ensem wi mu bi ene Reverend Dr. Agrasco chumi se onno no de se obi kwa kotina wawim na be me ebo no na be me ti no be me twempena na be me fa hapade ono agrada de ka obi shai be man echiri mu se ono ni kunesia me a ene wo mu do asori de mu mbedi omunya abontino mu bedi bebi ombudu mu kitchen mu di bedroom mu di living room mu di chese omu de bebi a omu bi opportunity bia omu di a creative fake surprises ahodo of social media and so yin say fake and she kwa kudina say wow na kobe na grass coaching say ono de se pass asiame do so for ceremony so betete ni be ni said the pastor Uju Charlotte say said the pastor Solomon Uju councillor Charlotte Uju di anka obi cha ware mimi ti we me dia won sha bi fu mami nsu me maka temi group poverty into exama Mr. Kwame say ya wodomi do me sa ko se awie me ka kire wo because wo sha mi fu mami su na mi su I try 6 months I will come out for everybody to know what you were doing to me and when I come out for everybody to know no one and I will divorce me dey beja yo me ka kire pray me so stop be ma so e ma o metete ma brabo e ma me wu ewa breko wu wa be ma be fa oba afoforo see a man mu like work if you were a man oh mama bibi mommy team if you were a woman work very hard jejuma peska be yourself what I say a man amudi money to me ma so no be ma ne toka ma no be ma ne tata adesha no be ma ne eye nitima no be ma ne high diamond no be ma ne ye bibia ma no it's the life that God has given to her no or the nyina ma be ma yet one sem so de ane de ni chim akwakopi wo Dr. Ojaba na kache the side checking hun sensem ya ai ba abontini na sofo na soema ebi jan social media ene ensem do mpeke bi che wa ba beka bibia no ma betu ya ma eno enna prophet ubini echiri mu a sebi enkorasem ana apostle eyen chirimu se so far as oye sofo no nko ade udi boni bia jitum se de oye ne nye boni kura keke se sofo na wa shekawa na wa fa ayirechi na mpu nye sofo kura fa ayirechi a eye boni akomiti adultery kosi broni beka na oye sofo kura bible preach sa wayire okofa ayirechi ne kwa akoka na sorry manso sebi ejina wochi to Baba Park and so. Chirimu say, ono Dr. Ojaba na down for no yon nebo. And yes, idea kobe ubutunifu. Said pa say, the way no that soup to me but social media because I saw the and some fata. O wari for the won fair chirina koye ne yechewa. Oh yes. And he said the minu Sophia and Ray also akoye bia ne ho asem abaya. O kasa bebre. Onya min komodifo. Kame friends masa. Chai na je we yen kasa two we sofo one we walefo nti ni nyina wudi fo oba no kwa na be se wo pekura wudi fo oh asole man so amo support kwa so machimi we yen support
yɛn support me ebi ato me da ma so ne mo be support me ka se munya agimi no na me di mo cha me ko bonsam gem best thing is everybody won pesa everybody na chi wade wa wale a memfa we yire chi wa wale memfa wo kuna chi eya adwaman eya adultery eti wo kwaye ne ye chiwa shut up ye di yɛn konko wie ɛwɔ obi ne mankasa akache obi ne wie a wɔkɔ obi di kyire motie ne kasa na wɔso wɔ no oyɛ bi na so arema bi gyina n'akyi wɔka wɔn hyɛ ne no ana bi nkyɛn mu sɛ de sɔfo obi ne yɛ bi oyɛ bi a wɔka nyinaa ɛyɛ Benedict Agafa ɛna wɔn ne twempene mu ɔdene ɛna nkɔfo ataage nkɔfo koraa ba abɔnten abɛkeka sɛ o ɛno koraa nti ɛna ma Florence obi ne nkɔyɛ ne toro wɔn sɛ Gafa wɔto paa ɛwɔ ne deɛ ne deɛ ɛtɔ deɛ utia mema no a omba ne nkyɛn mutia to ɛto ne bi wɔ hɔ no nti no nkyɛn sɛ ɛto wɔ no kora tetiri nti ɛna ma Florence obi ne ɛkɔkɔ yɛ ne to ɛde sɛ ne kora hwɛ Florence a asɛ wɔsɛlem yɛ ni patia na Florence ababo ntinhyɛ sɛ wɔno a ne pɛsɛ wɔsesa ne ho sɛ de ne ositi ansa na wɔware no wawo ne mawi a wɔsesa no ɛnyɛ Benedict Agafa ne kunu ɛna ne twempene nti ɛna ma wɔsesa ne ho ɔno nso nsɛm a wɔkaeɛ na Ghana fo umma Benedict Agafa umma ne nwene ne ho ma me nwene no what ma Benedict Agafa o se ho awan yo na se Awurade tias na me kra tias Benedict Agafa de e de no obenya sa position ni se yakwa na be ka me ho se Awurade tias na me kra tias Benedict Agafa o e ma kohwifo na gigi nkrofo kun no omu pie no obenya sa position no se oni me be che Awurade be ma na kwam na onu ma be che mani monyu abegina sa position me gina ne da na Ghana fo umma Benedict Agafa umma ne nwene ne ho ma me nwene no what ma Benedict Agafa so ma umma ne nwene ne ho what mi kunu wale obi anka me ho da oba papa bi se hu bi ene so awawie sie no abeka akere wo de a me de mente ye bi ente da ai ni mi hu bi sa de no obi ne ho number 2 me tibi tu kwan pa onyankopon tiasefo ne ba Jesus won fa san sum ni nsi mi so baabi a me pe bia Yesu adum nti me tibi tu kwan ko baabi a last year 2024 mu bosumi April mu me tu kwan sa de be si ne se si a me no kasa mi wo Spain ha me pa mo chow me mfon ye de to so me mfon yo eye mia na me pesa me slim sa e na ma change me diet me ka kire me ho se me wuri a kwajo obi no e ware me na me slim it mesa ko me slim back biem bepin samri okuso hwa a kire se onige stories ho me show so be subscribe comment like video ya bell notification icon so de be abre na abre be upload no ohu de okoso wo comment bi e fan sam yen say ho a enu so bit ma share wa feel free